Ovo je jedan niz predavanja koji će biti posvećen upotrebi lekova u lečenju pojedinih oboljenja kako bi studenti treće godine medicine, odnosno koji uče farmakologiju, lakše razumeli i odredili mesto lekova. Dakle, ova predavanja treba shvatiti kao jedan vid pomoći da studenti dobiju uvid u celinu problema. A onda u knjizi mogu da nađu ono što je interesantno i što su detalji. Nešto bi danas prvo rekao o lečenju hipertenzije. Pošto je hipertenzija oboljenje koje zahvata skoro 45% odraslog stanovništva i u našoj zemlji i mnogim drugim zemljama. I lekari opšte prakse su najčešće suočeni sa terapijom hipertenzije. Svaki dan imaju bar nekoliko pacijenata koji imaju hipertenziju. Otuda je za lekara jako bitno da zna osnovne elemente o lekovima za hipertenziju. Pre svega, kada se utvrdi da neko ima hipertenziju, onda i kad se isključe neki konkretni razlozi za hipertenziju, kao što su bubrežna oboljenja ili neka druga oboljenja, gde možemo da uzročno delujemo, onda ostaje da se kod pacijenta primenjuju lekovi koji praktično snižavaju krvni pritisak. Tim lekovima možemo da krvni pritisak držimo u normali i tako izbegnemo komplikacije zbog povišenog krvnog pritiska. Lečenje hipertenzije se započinje kad je u pitanju, da kažem, početna hipertenzija i blaga hipertenzija kod pacijenta koji prvi put se jave lekaru, a, kažem, dijagnostikovano je da nemaju neki konkretan uzrok hipertenzije, onda se kreće sa jednim od lekova iz tri grupe. To su ili lekovi iz grupe beta blokatora, ili lekovi iz grupe blokatora kanala za kalcijum, ili lekovi iz grupe inhibitora angiotenzin konvertajućeg enzima i postoji četvrta grupa, to su lekovi iz grupe diuretika. Te četiri grupe se mogu ravnopravno primjenjivati u lečenju hipertenzije. Diuretici se daju u malim dozama u lečenju hipertenzije zato što oni u tim malim dozama ne povećavaju izlučivanje mokraće značajno, već samo snižavaju tonus krvnih sudova i praktično šire jedan broj krvnih sudova i tako dovode do sniženja krvnog pritiska. Diuretici su jako zgodni za lečenje hipertenzije zato što oni u tim malim dozama imaju jako slabo izražena neželjena dejstva koja se javljaju tek kada se daju veće doze za lečenje edema i što su veoma jeftini. S druge strane, druga grupa su blokatori beta-adrenergičkih receptora, pre svega blokatori beta-1 adrenergičkih receptora koji se nalaze u srcu, u juxtaglomerom aparatu bubrega i još nekim mestima. Blokadom tih receptora mi snižavamo snagu srčane kontrakcije delom, a takođe snižavamo produkciju renina i kasnije angiotenzina i tako delimo hipotenzivno. Beta blokatori, njih ima više vrsta od tih koji se koriste iz grupe beta-1 blokatora, najčešće se danas koriste bisoprolol, zatim karvedilol, zatim nekada se koriste mnogo metoprolol i atenolol, ali su danas sve u manjoj upotrebi. I, da kažem, postoji naravno i neselektivni beta-blokator propranolol koji se takođe može koristiti, mada on zbog svojih neselektivnih elemenata jer blokira beta-2 receptore nije zgodan za korišćenje kod osoba koji imaju neke druge probleme kao što je recimo bronhijalna astma ili hronična opstruktivna bolest pluća gde blokadom beta-2 receptora možemo da pogoršamo ta stanja. Ili kod osoba koji imaju sužene krvne sudove na periferiji gde blokadom beta-2 receptora možemo da pogoršamo protok kroz periferne organe i onda beta-blokatori zato nisu zgodni. Tako da beta-blokatore dajemo, da kažem, uglavnom osobama koje nemaju ova dva problema. I ono što je jako bitno kod upotrebe beta-blokatora jeste da se doze beta-blokatora za ulečenje hipertenzije, znači počinje se uvek sa jako malim dozama i onda se eventualno doze mogu postepeno povećavati dok se ne dobije optimalni odgovor. To je ono što je jako bitno. Beta-blokatori su isto zgodni, nisu skupi lekovi, ali kod njih ima jedan problem u terapiju koji treba brati pažnju, a to je da beta-blokatore ne smemo naglo prekidati. Kad se organizam navikne na beta-blokator, onda nagli prekid beta-blokatora može da dovede do problema na srcu, zato što vi stalnim prisustvom beta-blokatora u organizmu povećavate broj beta-receptora koji se onda su za to vreme blokirani, ali kad vi sklonite lek iz organizma, onda taj veći broj beta-receptora bude nezaštićen i hormoni iz simpatičkog nervnog sistema, znači adrenalin i neurotransmiter noradrenalin će delovati na beta-receptore i onda može doći do ubrzanja rada srca, do pojave aritmija, do disbalansa između rada srca i snabdevenosti srca kiseonikom kroz koronarne arterije, što može dovesti do nekog vida angine pectoris i sličnih, da kažem, problema.
Tako da kod beta blokatora praktično moramo da držimo terapiju kontinuirano i ne smemo da prekidamo naglo, nego ako je potrebno da se isključe beta blokatori, to mora se činiti postepeno kroz nekoliko meseci. Treća grupa lekova koji se koriste za hipertenziju u početku su blokatori angiotensin konvertujućeg enzima i tih lekova danas ima jako puno. Neki od njih samo ako ću pomenuti, znači uvek naravno govorimo o generičkim imenima, su recimo enalapril, lisinopril, ramipril i dakle mnogi drugi lekovi iz te grupe. Svi oni deluju tako što smanjuju, blokirajući angiotensin konvertujući enzim u plućima, smanjuju količinu angiotensin 2 hormona u krvi koji je jak vazokonstriktor i na taj način se smanjuje njegovo vazokonstriktorno dejstvo i pacijenta dolazi do vazodilatacije i pada krvnog pritiska. Ta grupa lekova je veoma danas korisna zato što pored tog efekta na pritisak oni štite bubrege od propadanja kod pacijenta koji imaju hipertenziju i dijabetes, znači imaju nefroprotektivno dejstvo. Dalje deluju protektivno i jako su korisni kod pacijenta koji imaju istovremeno i hipertenziju i popuštanje srčanog mišića, srčanu insuficijenciju, tako da na taj način se njima pomaže jednim, da kažem, lekom možemo dve stvari da lečimo praktično. I u tom smislu jako zgodni ovi lekovi, nisu ni skupi i da kažem, pacijent ih odlično podnosi i vrlo veliki broj ljudi pije te lekove godinama bez problema i uz veliki benefit kada je u pitanju hipertenzije. Ono što je bitno kod tih ACE inhibitora jeste da jedan broj ljudi zbog toga što ACE inhibitori inhibiraju, odnosno taj angiotensin konvertujući enzim se drugačije naziva i peptidil dipeptidaza i on razgrađuje i bradikinin, jedan lokalni transmiter koji je bitan u procesu inflamacije. Onda pacijenti, mnogi koji ga uzimaju te lekove mogu imati, čak i do 40% pacijenta može imati problema sa kašljem, to suvim kašljem. To je jer se nakupljaju, bradikinin se nakupljaju disanim putevima i izaziva suvi kašlj. To može da čini dosta neprijatno da deluje i da bude veliki problem ljudima kad non stop kašlju, naročito onima koji žive sa njim u istom prostoru i nekada zbog toga mora da se pređe na druge lekove. U toj situaciji kada se taj suvi kašalj tako se teško podnosi i smeta pacijentima, a ne želimo da se odreknemo benefita ACE inhibitora, onda se prelazi na jednu grupu lekova koja se zove blokatori receptora za angiotensin 2, koji ne izazivaju taj suvi kašalj, koji ne dovode do nagomilavanja bradikina jer ne blokiraju angiotensin konvertujući enzim, ali postižu sličan efekat kao ACE inhibitor. Na taj način postižemo taj odličan efekat u lečenju hipertenzije, a nemamo ovo neželjeno dejstvo kao što je suvi kašalj. Kod ACE inhibitora postoji još jedan problem koji se zove angioedem, jer taj bradikinin koji se nakuplja kod njih može izazvati kod jednog manjeg broja pacijenata angioedem koji predstavlja u stvari otok mekih tkiva na vratu, jeziku, usnama, glavi, zbog čega neki ljudi mogu i da se guše i to ukoliko se javlja kod pacijenata, znači ako postoji ta tendencija, onda se takav lek, odnosno ACE inhibitori se ne mogu takvim pacijentima davati. Još je jedna važna stvar kod ACE inhibitora, to je da prilikom njihovog uvođenja u terapiju se također mora krenuti sa malim dozama, jer velike doze mogu da izazovu nagli pad krvnog pritiska i da pacijenti zbog toga imaju sinkopu, da padnu negde, se povrede i tako dalje, nego se počinje sa malim dozama pa se postepeno povećavaju doze do optimalnog odgovora. Također je veoma važno da se kod upotrebe ACE inhibitora prethodno proveri da li pacijent možda nema neka suženja na bubrežnim arterijama, jer ukoliko ih ima, primjena ACE inhibitora može naglo pogoršati protok krvi kroz bubrege i dovesti do akutnog popuštanja bubrega. Iz tih razloga potrebno je pre uvođenja tih lekova napraviti ultrazvučni pregled bubrežnih arterija. U svim ostalom ti su lekovi veoma aktivni. I četvrta grupa antihipertenziva, to su blokatori kanala za kalcijum, među kojima se danas najčešće koristi amlodipin, nifedipin, koji deluju tako što šire arterijske krvne sudove i tako obaraju krvni pritisak. To su lekovi koji se dobro podnose i dugo godina su korišćeni u lečenju hipertenzije, jesu dobri za hipertenziju, imaju samo jednu manu, a to je da ako pacijent istovremeno ima srčanu insuficijenciju, onda ih ne treba davati jer oni mogu da pogoršaju srčanu insuficijenciju. Iz tog razloga, dakle, te lekove dajemo samo kod onih pacijenta koji imaju izolovanu hipertenziju, znači, a nemaju problem sa srčanom insuficijencijom. Oni se, kaže, inače dobro podnose ovako, pacijenti koji nemaju srčanu insuficijenciju i odlično podnose, jedino mogu da u nekim slučajima dobiju blaže otoke oko članaka na nogama koji nemaju neki značaj, sem što metaju, deluju, da kažem, estetski loše i ometaju, možda deluju malo smanjaju kvalitet života. Kada lečimo hipertenziju, mi dakle možemo početi sa bilo kojim lekom iz bilo koje od ove 4 grupe antihipertenziva. I taj lek ćemo dati, pa ćemo onda, da kažem, povećavati njegovu dozu do maksimalne preporučene doze, dok ne postignemo odgovarajući efekat. Ukoliko jednim lekom ne možemo da kontrolišemo krvni pritisak,
onda ne vršimo zamenu leka s nekom drugom grupom, nego na taj lek nadodajemo neki lek iz druge grupe. Znači, ako smo krenuli recimo sa diuretikom, a nemamo dovoljan efekat, onda možemo uvesti ACE inhibitor. Ako smo krenuli sa ACE inhibitorom, možemo uvesti diuretik ili možemo dodati i beta blokator. Ako ni dva leka ne mogu da kontrolišu, onda dodajemo i treći. Znači, tako da pacijenta obično sa 3 antihipertenziva možemo da postignemo adekvatan efekat. Ukoliko ni sa 3 antihipertenziva iz ove 4 grupe, koje inače nazivamo antihipertenzivima prve linije, ne možemo da postignemo pozitivan efekat, odnosno da kontrolišemo hipertenziju, onda možemo preći na antihipertenzive druge grupe, odnosno druge linije, koji deluju značajno jače, ali se, da kažem, čuvaju za pacijente koji imaju rezistentnu hipertenziju. To su prvo lekovi iz grupe alfa blokatora, alfa 1 blokatora, koji blokiraju alfa 1 receptore na krvnim sudovima, a na arterijskim krvnim sudovima dovode do vasodilatacije, time do opadanja krvnog pritiska. I oni su veoma moćni lekovi za hipertenziju, ali problem kod alfa 1 blokatora je u tome što obaraju krvni pritisak tako, da kažem, relativno snažno, mogu izazvati refleksnim putem ubrzanje srčanog rada, što se naziva refleksna tahikardija. I mada selektivni alfa 1 blokatori, kao što su doksazosin, prazosin, tako to, terazosin čine to ređe, nego oni neselektivni stari, koji su nekad bili korišćeni, fentolamin, fenoksibenzamin, ipak je to od značaja i pacijentima može biti problem. Znači, takođe, neki pacijenti na tim lekovima imaju posturalnu hipotenziju. Kada ustanu naglo, na primjer zbog blokade alfa 1 receptora, ne može se organizam prilagoditi brzo da se podigne tonus venskih krvnih sudova, da se krv vrati ka srcu i onda mogu da prilikom naglog ustajanja da krvotok se ne uspostavi kako treba, da mala količina krvi dođe do srca, da srce slabije ispumpava, kanje krvi dođe do mozga, da dođe do sinkope. Odnosno do toga da recimo se onesveste na kratko. Tako da to je loša strana, da kažem, tih. S druge strane, takođe ti alfa blokatori su skloni tome da dovedu na nakupljanja tečnosti u organizmu, jer smanjujući protok kroz bubrege, smanjuje se izlučivanje mokraće i onda pacijenti imaju problem da im se tečnost nakuplja. To onda moramo da dajemo dodatno diuretike. Drugi lek iz te druge linije to su takozvani centralni antihipertenzivi, od kojih se danas kod nas već decenijama najviše koristi lek koji se zove alfa-metil-dopa, a postoji još jedan lek zove se klonidin koji se kod nas slabo koristi. Alfa-metil-dopa i klonidin deluju tako što smanjuju aktivnost kardiovaskularnog centra u produženoj moždini i na taj način smanjuju aktivnost simpatikusa u celini. To dovodi do pada tonusa simpatikusa, pada tonusa krvnih sudova, odnosno usporenja rada srca, smanjenja snage srčane kontrakcije i hipotenzije. Alfa-metil-dopa je takođe vrlo moćan lek i može da deluje kod tih težih oblika hipertenzije koji su rezistentni na prve oblike. One imaju dobre strane. Alfa-metil-dopa recimo je jako koristan što se može koristiti u trudnoći bez ikakve opasnosti po plod i po majku, ako se adekvatno dozira. To je velika prednost, znači. I da kažem što na to je velika efikasnost. Problem je kod alfa-metil-dope što kod nekih pacijenata može izazvati hemolitičku anemiju. To je, da kažem, problem. I što ti lekovi takođe utiču na poremećaj funkcije seksualnih organa kod muškaraca, znači otežavaju ejakulaciju i, da kažem, prave te probleme u tom. Takođe, naročito kod klonidina, to važe, nije zgodno naglo prekinuti lekove iz te grupe, jer onda može doći prilikom naglog prekida do ponovnog skoka krvnog pritiska koji može biti i veći nego što je bio nekad na početku. To se zove rebound hipertenzija i to treba, da kažem, izbjegavati. Postoje još neki lekovi koji se koriste, koji su isto veoma moćni, kao što je hidralazin i neki drugi vazodilatatori. Pored hidralazina to su bili lekovi kao što je minoksid ili diazoksid, ali ti lekovi se danas mnogo manje koriste. Još uvijek se koristi hidralazin. To su direktni vazodilatatori koji šire krvne sudove direktno opuštajući glatke mišiće u zidima krvnih sudova. Oni su veoma snažni, ali imaju kao problem, slično kao alfa blokatori, retenciju tečnosti, jer zbog smanjenja protoka krvi kroz bubrege dovode do retencije zadržavanja tečnosti i dovode takođe mogu dovesti do refleksne tahikardije. Ali recimo najviše se danas od tih lekova koristi hidralazin i to u trudnoći za lečenje teških oblika hipertenzije u trudnoći koji se javljaju u okviru jednog oboljenja u trudnoći koji se naziva preeklampsija i eklampsija, gde, da kažem, dolazi do oštećenja bubrežne funkcije kod trudnica i do jako velikog skoka krvnog pritiska koji se onda može iskomplikovati tokom trudnoće. Tada koristimo hidralazin jer on ne deluje štetno na plod, a veoma je moćan i može da spusti krvni pritisak, znači onoliko koliko želimo. Dakle, to bi bilo ono što je najvažnije o lečenju hipertenzije, o grupama lekova za lečenje hipertenzije. Dakle, ono što je još jednom da naglasim, znači važno je, dakle, prilikom lečenja hipertenzije krenuti sa lekovima iz prve linije, pri čemu možemo krenuti sa bilo kojim lekom iz bilo koje od 4 grupe,
To su diuretici i to grupa tiazidnih diuretika, zatim ACE inhibitori, blokatori kanala za kalcijum i beta blokatori. Kada jednim lekom s kojim krenemo ne postignemo odgovarajući efekat, nadodajemo lekove iz neke od ove drugih grupa iz ove prve linije, dok ne dođemo do 3 leka istovremeno. Kad ne možemo sa 3 leka iz prve linije da regulišemo, onda u suštini moramo preći na drugu liniju i tada su nam lekovi izbora metildopa, alfa-metildopa, alfa blokatori i na kraju direktni vazodilatatori. Eto toliko.